about opposite na Ibosako abayibanda bashanje ha Jubilee Street hehi n'umuzigiti kwenda kumanya biri kukiraho tere nambezi 0 5 na mukaga chenda nemwe chenda ningashi 0 abiri na mushanju 0 chenana majozi super funny chani yo Sky TV irakari abantu irakari na umugenshonga agoma abaziyo izoba neri ya sande mbakurse yo maramzo za ecuro cya mataji ningashi pamsand echi cyaza kutwarira cyumwe omwike rukwera kwika ahakufa hamwe no kuzoka kwa mukama witu ninkutangira umugenshonga agoma abaziyo gutwina amakuru mengi kurga umadini gatargamwe na gamwe umwihanga ndadana kwakunda uruga kwistyaho katwaterere mukace tuje nagomba ijwire kana Archbishop binomsha shaba abakristu okwekore msharaba yabo nko ku Yesu Kristo yayekoriro abagamba akelezia yanyamitanga umurembo rwambara zoba twashabira ahakelezia yanyamitanga obuturusha basande ya mataji stambo cha mse cha ebembero Archbishop Lambert binomsha buri umwe ko koro musharaba gwe na no kwecehesa obari kwetebekana samazuka ka Yesu Kristo bagamba abantu binjikonka abo batagamba ninyoni bagamba byayuda oyizera kamwegera kama musari kuboreka umukago mukamwana we kandi ko mutima we intumwa ye konka kunejo ikabere mu byariya Nito haruko tushika twereke mtungete mtwaze ngete Petro yara kanisa omishuge atunoba abantu bona bakungabo kwija kwimkawo konka atakawire ubire buyingwa buri akaraganisa ati batugambira muri rwa kashatu akana yara hira kurahira karaganisa yara hira kurahira ugumu tutimanya nitwe wabatisi mutkarahira Wani batizwa, wani tunga konfirmation, wani nchero kwera, wani ndagana misho kunyadini, wani ndagana ko sacerdoti turahira. Kandi turagamisa. Nendero binji itendezi ndagana. Yashaba Kristo kwekore msharaba yabo nko ku Yesu Kristo yayekorira msharaba gwe. Tweke msharaba yetu. Kristo msharaba kakabweka yakika umuheru bambambaho
otine musharaba hari muri mwanya sukuru tena tine musharaba yo mai musharaba kandi musharaba kwa ini kuremera onina nabasakare bushuko ko idekache kuko kuno ikora gwanye yobone kumuremera muri ngugwe konka ukwikiza kwitu Kristo okuratira kwitu Kristo una kwitu Kristo ukisiga kwitu Kristo aptubanje ukwangira n'abandi ukwikora imsharaba yawe tena tini musharaba yo mai musharaba kandi musharaba kwa ini kuremera onina nabasakare bushuko ko idekache kuko kuno ikora gwanye yobone kumuremera muri ngugwe konka ukwikiza kwitu Kristo okuratira kwitu Kristo una kwitu Kristo ukisiga kwitu Kristo aptubanje ukwangira n'abandi ukwikora imsharaba yawe Gashako Olivia Kamusime ahabwa Sky TV agenshonga. Reverend Justus Murokore uriyo muburizi mukuru w'izoba ari St James Cathedral harombarra uburebezi bukuru bwa Ankole Diocese yahiga bekereza ugumana bamarwa n'imukama bahire ba batakashabire batakatungire kireba bahayana yabedi kwije ine kirimo nabagiro kusima kometima ya kama witasi ebintano hanga wanda wamesho nolemo mukuru hanga kozire nogire shonga eyo kumusima konkomutima gwawe gwakugira muraramira habyote ine kangugani nebyo ine ni bulongasho ate ahabura abashoyerene ukitira munonga abacyara kugumana basima bashayija babo batakashabire barkwetenga jamwe aharu tubuza gusinje nobwo butasima kandi kambagande nkoku bengurere kutugira gutwara kushabire turukushaba tugume tusine na wabo rukushaba ubushayija wawe hine cyo kumushaba nakabwanze niki nabweka kumugira shi amasima kandi cyangwa munonga kureba icyo kintu turyabantu umuringo nuko gumwe ashaba abakristayo ukwerinda kubike cyenega ahabo kubanikire to kushisha ngambo kuke hona ojuka kumwajazira abatari ojuka nawa harujira mone cyenega hasa bibiri tugira ngo mugire cyenega ko kamtashisha abefese shura yakana umushoro ngo kwa makumyabiri na kane abefeso ishure ya kane umushororo wo kwa makumyabiri na kaga ngo mugire kinega konkamure cyo kushisha izuba rireke kurenga mu kikine kandi whether very Reverend Canon Nathan Bob's message already Ankole Diocese yijyabekereza uburungi bwo kwishiko kubona abonesebwa kwa Yesu habwi kandi okutira munonga twatandika Sunday erikwera Holy Week you will find it as if it is controversial no something in kitchen chikwakanisa James Chacho aboko when we are talking about Holy Week no Yesu yabona Yesu ni yabona irimo konka we count it holy and we count it a blessing abokuba Yesu Kristo kubona kwe nuko kukira kwitu. That's why we say it's a Holy Week, it's good. Ariyo narwo mwihamba
mutere naba tempted konka yasingura star no mwihamba. Now he is now omukubona bonesibwa atiyo yisya abakristayo emirimo mikuru idayosisi etekatekere kwishika kubona abonesibwa kwa Yesu. Habwa Sky TV agenshonga ndimate nebye. twayongerayo umugandi abakristayo umbureberezo bwa bunyoro kitara bashabwa okutana n'ekibi hamwe n'ekintu cyona ekirikweshanaza nakyo. Ebi byagamba Reverend Nathan Chamanywa omukujaguza ekiro ky'amataagi eriizooba. Arikushabisa abantu Bishop yashaba bikiruza okwesasiza ebi byabo kandi bakaba bikiriza bahwire kandi n'okufuuka abahyaka omutima gw'ebiteekerezo byanyu n'okujwara omuntu omuhyaka. Haleluya. Bishop Chamanywa yayongera ashaba bikiriza Ruhanga bakaruga mu byensi. Kwateke kikutalibaniza okikwata okerezoha Yesu akikare habwokuba ayizire kulonkinga ki obukama. Engoye nasoroza obusihane nasoroza obusuma nasoroza obwibi nasoroza ebisuba nasoroza nabikara iyo cyokusobora kubikara iwe bikubuza hali Ruhanga kandi ubwo kubonyina old self Ruhanga takurora obwo yeyihaho old self Ruhanga tarora iwe arora Kristo nakuganyira. Yajumirwe kikorwa cy'ebisiyaga ekyenisize karungu omwihanga lyitu tingondeze bolekangwe ebisiyaga hati niyo njiri enjiri etahaho kandi likaraho ebisiyaga no byakuwaho no bikabitakayizire twatebezaga ki enjiri kyonka nkwenda kugamba nti kintu kyobugwagwa muno kintu kyobugwagwa muno lero no bugwagwa tibuli bugwagwa nembwa tekikora nebihuka tibikikora lero kaswaito abantu abanyina amagezi. Bishop yasima bikiriza kubasa kumara ebiro 80 ebyekisibo okumara ekisibo ekyebiro 80 mwebale kukirabamu abasibire mukama abaho mugisa n'abatasibire agubahe muomere kirija musibe mukama abaho mugisa kandi ningonza hamuno nokubatabarukiye ekisibo okubamanyisangu esande itugenda kutaha wiki itugenda kutahamu eri wiki eyokubonabona kwa mukama waitu ogitahe muno manya ngo mu wiki omwo Yesu akaraba omukubonabona omukusasa n'omukuchanda. Yayongera ashaba bikiriza okwesasiza ebi byabo kandi bakikiriza Yesu Kristo kuba mujunwa amagara gabo. Ikiriza Yesu atamba omezi wawe obu yatahire Yerusalemu orubuga rukatabatabana orubuga ruona banu barabagahali orubuga rwakoraki ebibi ebyoli comfortable nabyo oburano yenda bikujunwe Ruhanga bikujune ikiriza Yesu atamba omezi wawe orubuga rwawe rukoleki rutabatabane Yesu arusemeze Yesu arufore ruhyaka. Gashaka God asaba ahabwa Sky TV agenshonga. Zo 19 z'abantu omu district ya Kisoro bateranda aha kanisa ya St Andrews seseme omu bureberezi obwamuhabura kubasa kwakira Bishop no kumwemeka. Bishop yashabwa okureba yakwatanisiza hamwe n'abantu no kubasavinga atari mu kushorora. Elizoba kwabakuriye kushemererwa kw'amani obu 19 z'abantu bayishika aha bulisa obwa St Andrews Sesame Cathedral erikushango muri Kisoro aha mikoro eyo kwakira Bishop omusya ari kutibwa aha ntebe eyabebembirwe Archbishop wa Uganda His Grace Dr. Stephen Kazimba Mugaru kandi omujenyo mukuru yabali Jessica Arupo owabajekera President Yoweri Museveni.
omukoro gwatandika gwina amashemererwa mingi kandi nkaburijo okwe kanisa eri kutwaza babanza kuteeka bishop omusya aha ntebe obu bari kumurahiza. Oh God, the pastor and ruler of the church, look down in mercy on this your servant. Banyuma yo kumujweka akatibwa omuntebe ye abikiriza bayiriko kushemererwa kw'amani obu bari kumwakira no kuzina. Bishop owa Chinchizi Dan Zoreka yashaba Bishop Mbitse okureba ngo yahereza abantu no bwegendesereza kandi yahiga abikiriza omurimo habura okugumiza mu bari kunda Bishop Omsya. And my brother Bishop Godfrey Misa. And in data Bishop Godfrey Misa. You are a bishop of all people in the diaspora. Bishop w'abantu bose bo muri habura. You are not a bishop of Church of Uganda. I'm Bishop w'aba Church of Uganda gusa. Dan Zoreka yayongera yasima abanyeshengero ba Uganda aha mukorogu hawo kwinguza amateka agagenderire kufubira omuntu orashangwe ari kwetaba ombitingwa. We should unite together not to allow this to happen in Uganda. Uganda is a Christian country. These are foreign ideas from people who don't know God. And for God our country is our motto. Ombigambo bya Bishop Mbitse yaraganisa kuija kuburira enjiri kandi no kureba ngo yabuzya ekigambo cya Ruhanga eco kujunwa no kugarura amasiko ombantu atireho na neminyeto ombureberezi bwona obwamuhabura. Banyinjije mu murimo w'ubudiakoni mwaka 1998 kandi n'ubushumba mwaka 1999 yashimira cyane. We Archbishop Kazimba Mugaru yashaba abikiriza okureba ngo barwanirira entunguka kugira ngo ekanisa yabo ebase kwengera kukura. Be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. Bamwe ombikiriza abahika mukoro bayereka okushemererwa kw'amani. Then also he has told about the water project, and you know Buchimbiri county is here at line. There's no water. So if he puts much emphasis on water project, the people of Kisoro and Buchimbiri at large shall be very, very happy. Omutumwa wa President obwashoma Major Jessica Arupo yasima Bishop Ohumwire Krenima Mugisha ahabo kugira ngo ayino murimo muhango ogwakozire omukuretaho entunguka ombwire obwabira Bishop. Championing the social economic transformation and development of our country. I want to thank the church leaders for using their pulpits to propagate the messages of wealth creation at the household level. President Museveni yagira ngo abantu bashemerire kurebera ahari Yesu Kristo ari kugira ngo akaba nabunzya enjiri ngo kandi agaruka akora no gundi murimo ogwo kubija. All believers should take the example of Jesus Christ, who besides feeding the hungry, preaching and healing the sick, was also a carpenter. President yahereza Bishop ekirabo cha motoka eyo kumuhweraho okugira ngo abase kwayongerayo okukora emirimo ya Ruhanga. Bishop Godfrey Mbitse akazarwa ebiro bibiri byokwezi kwa kabiri omwaka gwa 2024 kandi ogu akaba ari mu cyaro echa Nyarubuye eri kushangwa omuri Kisoro akija kujinwa omwaka gwa 2085 obwo ari secondary. Mbitse akatunga Bachelor of Divinity kurga Bishop Barham University ya Uganda Christian University omunkume 2007 bwanyuma yo kutunga diploma omwaka gwa 2098. Mbitse akatandika obuhereza bwa mukama omudayosisi ya Muhabura akiriyo munyeto kandi ogu akaba nashomesa omwaka ogwa 2098 aho yabira ryo mushomesa akija katoranwa omunkumi 2005 akaba archdeacon hagati ya 2007 na 2008 akaba ari muhandici w'obureberezi wanyuma yaba archdeacon owa Gisorora omunkumi 2015 omunkumi 2007 okusiya 2008 akaba ari mubici w'obureberezi bwanyuma yaba archdeacon owa Gisorora omunkumi 2015 kandi nabwanyuma akija yaba diocesan coordinator obwo ari kurira abarisa aba diocese yona. Amakuru agagasha kwa Adonia atuheire.
Ebare mnonga adunia atire abamakuru ago haganwe twatwinire umucweka cyiti cyo kubanza ntindika na gandi mingi umucweke cya kabiri utarga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Abanya-Uganda mwena namunonga barebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV chaza momwonyo twashuba twarya mbwenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente pichi omusyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwe waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichi omusyaka TV nanga decoders binagamba iwe kurija ofisi ya Sky TV ogure kuponi ogirotike oyiruke ngo biro bya kigunda nebiro mushanu byo kwakana yaber good Friday a university in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagura mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni prime minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na nabeshongoza bindi mnonga kuruga burenge bwizoba Karwasta Charles Shine Muchiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi bindi mnonga hari yaba live band abatagurize baronje mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaragawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live Sky TV ebyo byona bishakirwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 0 ina nshanju atano nina shanju nina nanga ya 0 mushanju ina anani tano ananina 08 Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amadaji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera note mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga note mushanju mukaga note 13 abiri nemwe nshanju na mukaga ukuriya kwenaje kunga shemere ndi kuryaha kandi yo ndi kuyo waje kunki mukamatizo kunyirira kale kiamani Rosemary wakahuta kahiko mu magara munyoni wanje no shemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma ye Sunday ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntajinywire ikiriza ngo yo Rosemary ekyama kiryo mu Rosemary ekyo kunywa cya Rosemary hamwe n'amajani ga Rosemary Herbal Tea nibikogo muri Rosemary enyabarashana omujanja omururuza esteem hamwe n'endimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 0 chenda na mwenda 03 abiri na mushanu nange ya 0 mushanji ibiri atanu na mukaga 08 0 mushanu
nunga shunze kanibo kira kweshongora totera yo kamu icyenda ngo nywe kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti ora kacunshumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda gushobora karyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazira umushanu mushanje 5 9 2 5 noyenda kucinga enzu yawe ayinenye jina fure muzazo Umunya-Uganda reka nkwanzurira bamagezi super furniture abarushanga umutawune ya rushere abantu bo bonka abakuretire ibintu birungi kandi bikine no mutindo gwensiyona binentebe za sofa sets omusize no mbikabyona ebitando omusize zona no mbikabyona bina mashuka blankets bed covers obutimba bwensiri pillows dressing mirrors bayije kandi bakugirira imfaratse y'umutindo umbikabyona za kabada umbikabyona bakwinire za curtain roads ningi byo mu bikwanika za curtain carpets umbikabyona kandi uwizo mutindo counters ezo mu office cushions zo mu ntebe ezo mutindo mununga enyigi na nimyango yazo dining tables ezo mutindo bakugirira coffee sets ezo mutindo mununga emeze zo munju kandi bagaraka bakugirira na wardrobes sideboards ezaman mununga kandi ezo mutindo na nebindi nyamwingi kandi wagura ibintu byawe umba magezi super furniture babikutwara kandi babikutira umunju yawe eyengengeta abanyarusheri mbashanje opposite na Yugaford kandi bayine na branch ndijo around about opposite na Ibosako abayibanda bashanje ha Jubilee Street hehi n'umuzigiti kwenda kumanya birukiraho tere nambezi 0 5 9 9 ningashi 0 abiri na mushanju 0 Magezi super furniture niyo answer turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend nanshi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitana necweka ezo mchiro so kwantu kusiyaho amabara gabantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe kusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamzime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu ninkwakira umshweka icya kabiri agenshonga twakitandikana bebembezi umurembo rwambarra basima aba Rose Form abo kwisi abanyambarra obuhereza bheyi ebi babagambire izobari yanyumwaziyo obu Rose Form ebeneguraho itaji umurubharu umurembo rwambarra Government tugisaba etekewe teka erabenga egezaako okutuprotectinga abantu balime kujjanga bacupula ebintu byaffe tuli kumulanga tugisaba etuterewo ekintu ekyo nyonyo kituwa amaanyi tusinziira ku quality
tukola quality twagala okulaba nga munnayuganda agula ekintu afuna ekyo kyennyini ekijja mu nsimbi ze twagala afune value for the money okuleeta products okumpi ng'ate kino kiyambako n'okwongera okugumiza program ya bubu by Uganda. Uganda. We have no reason now to import mattresses as it was the case before because we have them closure atenga ziri bay and some je tusobola accessing these mattresses. I know that they make various brands much as I've not entered there. So buli muntu ku bay yo ne ku preference yo bakukolera okusinzira ku kyoyagala customized service. Ebiremesa byonna government nange kuba government nja kubeerawo ate nze byetakisa n'okugenda wa president am direct sijja kubeera ng'abalala nti beeyita bweyisi naye nze we mba nsazeewo nti kyemulese kirungi I can go to him, introduce the idea wetaaga support yonna abeere ng'atukwasizaako. Ogwo mwana hagane cha Museveni akastabira Museveni yangona mwana obuyantambire kyetera obara tata singa bwamkama beniwe ichira Maria kwataho Yesu amina barjireyo kukora ebintu nke bakaheza abanyayuganda emirimo bashaba gavumenti kuteeka hiteka eri kuzibira abantu kucupira emirimo yabo gwabaguri ebyagamba mukoro ogwabaguri ahabihare obwe Rose Fomu eri kwigura showroom ahabwa Sky TV gashako Olivia Kamsime agensho Go umukoro gwokombeka ekishayi kyenyonyi ekya Hoima International Airport garikiremu kugenda meisho gwanyuma yo kwemerezibwa kumara obwire buringwa habwibura ya sent ba contractor abahirwe umurimo gwokombeka ekishayi eki bakakwemereza umukwezi kwa kabiri gwanyuma yo kubura kutunga sente zikumara kubasa kuchumaririza contractor owahibwe umurimo ogwo gukora ekishayi eki akija yagwemereza gwanyuma ya sente kumuhaho oyireho okushaba okuyakozire omu government kugira ngo abase kumongera sente ezo kubasa kumarira omurimo aha kishayi. Amos Mulisa ori communications manager owa SBC Uganda agambira abanyamakuru ngo bwire obwa COVID-19 contractor akatungamo okuteganisibwa ahabo kugira ngo ebintu ebabire nibakozesa bikeyongera emihendo ngo kandi budget babire bakozire ebyo ekaba etabinemo okurigirira ari Mulisa sente ezibabire bine zikashemerire kubasa ne gukora emirimo etari emwe nemwe nka control tower hamwe n'indisho mirimo aha kishayi ukwezi nkakumenya maho tukatungamu okwemerera mukace ahabwe nshonge yabiri ruhabwe imihendo kuhinduka kandi abakugu bashitamire embaju zona contractor consultants and the ministry bashitamire bona bakibaririra kandi bahikaha ahakwikirizana bayikirizana amhendo yahindukiremu so ministry tamije nguneza kusasura amhende je yahindukiremu ahabwa inflation kandi nete twatwamu ngo bagikirize ngo baza kusasura nka contractor tutandike murimo kandi tuguheza umutime eyibabe bateri Mulisa yagambira Sky TV ngo yihireho okwemereza okukora ekishayi eki obwa hati government hamwe na contractor bahikire ahakwikirizingana niko contractor kugira ngo yakugaruka matandike. We have reached a figure that is agreeable between the ministry, the consultants and the contractor and they have agreed to pay and we have resumed work normally. Mulisa nagira ngo yihireho okwemereza emirimo okubara okwezi kumwe ngo bitu nabwe abine amasiko nibija kwa baherize omurimo ebiro ebabire batireho bitakashire ari kugira ngo omurimo gushemekwa ni guha omukwa mukaga rero bakabasa guhayo ahari government tugaire no fixing systems tukaconnectinga n'amashanyarazi n'amizi kandi kiturukuteka ngo ntujja kukikorera mbwiro butsigireyo nagira ngo obwa hati nibaza kweta abakozi bona ababire bagabasindikire owabo muka babase kugaruka rero murimo bagutware kurungi omisho rero baguhe ya government obwire obaragine nayo. So we may not call all of them because of course the work has reached at 90%. We may have a small reduction but we are going to call most of the workers are going to come back
so that we double the effort and finish the project. Omukwezi kwa kabiri obwo bari omukurambura ekyayechi ori state minister owa works Fred Byamukama akagira ngo government eriyo necondoza al contractor ahabo kugira ngo emihendo y'ebintu ebimwe akagitaho sente zirengine na mnonga ebabire nibombekesa nagira ngo nibatekateka contractor akakwataganiza namwe omubakozi ba government okubasa kwiba sente ezigenderire kukora omulimo gw'ekishayi. Contractor ku millions za euros 2.4 tusigaziza ko million 2 ze turaba kumusasula sigara tuzimuwadde kati yatamu obuzibu nti ebintu bei yalinnya tukiriza bei yalinnya naye kati bongambe esati yali ya 10 twagala otuleetere bwebanganya kugamba ojinsa plenge ku 10 moyangaddemu sente meka kye batayagala okutulaga ate kati ne babuzaabuza nti balenge down tools batubuzabuze ba percent za Uganda. Michael Chakashari ori omuhwezi wa RDC ahabwa hoima nagira ngo emirimeji neja kukora kandi ehwe kurungi ombwire obaragine. We are now sure that the airport will be complete because it had brought some animosity and there were uncertainties, but at least now when the workers come, like I have been reliably informed, they have been called back. The airport will be worked on and will be handed over to the government in time. Echaye ekindi jja kuba nikyakira enyonyi eziri kwegura emigugu otireho na nezo eziri kutwara abantu. Amakuru aga gashakwa Gad Asaba. We State Minister wa ICT na National Guidance Honorable Godfrey Kabyanga yayihanangiriza abazaire hamwe n'abashomesa okureberera abana babo bwiro bakuba babine kureba ngo barwanisa omuze gw'ebisiyaga. Ebi yabagamba obana beguraho ekyombeko ahishomero area Standard High School municipality ya Kasese. Okurigirira ahari Minister Kabyanga Godfrey Baruku abana nibaza omuce nkeyo kwegitira omukuri ebisiyaga ahabo kugira ngo tibali kukuzibwa omuringo ogwa ruhanga. Please monitor those children. And you children, you are there because there was a man and woman who met. That's why you are there. Even God cast it. Actually said if you see a man, I think Leviticus, if you see a man sleeping with a man, that one should be killed. And a woman who sleeps with a what? The woman. I beg you kindly. That's why I said, please get a chaplain, so that these people can. It is about morals. It's about morals. So we must teach these people good morals. Ayongera yagira ngo bushuma omwihanga bweyongire ahabo kugira ngo abariho abazaire abatafireyo aha murimo gwo kuza kurungi abana babo niko kubahiga okugira ngo abana bagume bagende nabo omumaramizo. When you are going to church every Sunday, when you go to church, take your children with you from an early age after baptism of the child, because for us as Anglicans, for instance where I come from, we baptize children. Ensure every time, even if the child has not yet started talking, please strap it on your back, take it to church. Ori Bishop owa South Renzor Right Reverend Nason Baruku yahiga abeji okufaye mnonga bakashoma bari kutina ruhanga ari kugira ngo basheme kukunda bazire babo ahamwe n'ihanga ryonna. I have to encourage special learners is to make sure that they concentrate on their books, they remain focused, and above all they have God at heart, because as I did mention to them, we have so many cultures encroaching on our young ones, especially these people promoting LGBT. We know that our children are vulnerable, but thanks to God, when any kid or any student or even an adult is with God, nothing is going to divert his or her attention. Uri omuhwezi owa RDC ahabwe cyange cya Bukonzo Lieutenant Mate Mwagara yasima abakachiko ahabwe kugira ngo hine kintu cyango ekibari bakora ahabye bwegese omu district ya Kasese. I want to thank you, the directors, for adding a contribution
to the liberation of the people of Rwenzori, and especially this area. Basically, education is the key thing. Now, when you come with this investment, focusing on the education of our children, mama bya banyarwenzururu hen. Director Mbarana Arias yagira ngo abazire bashemeye kureka abana babo bakagumanibaza amashomero na mnonga ahizoba ryo kubanza ari kugira ngo amashomero mingi kikiri ekizibu. For us here, our policy is that on reporting the day is day one, we must be in class. But here you find that a parent brings the daughter and son after 2 weeks, 3 weeks, when we have already actually covered much of the subjects. And that one will not give us results because we shall have 2 classes. Nabwanyuma Minister yakwatanisa n'abandi bantu abari mu bishop hamwe n'abakora abandi okubasa kubyara emiti ahishomereri ngomuringo gumwe ogwo kwijuka urukiko ru. Amakuru agagasha kwa Gerard Muhindo. We Minister Anifa Kaweya arje yanga kwiguraho irwaro Eliantete Health Center 2 eribendyombekwa kuza aharengorwa Health Center 3 bwanyuma yo kubura kwikirizana na contract. Ebi bizireho bwanyuma yo kwija naza kwigura irwareri akashanga sente zahirwe contractor nebabe baragine kumbeka bitakushana. Anifa Kawoya yashoborera abantu kusentezi zine kutebwa mu irwariro na nebindi ebinekorwaho kandi bija kwetenga obwikuru rwenda 20. Ogu yayongera yashoborera abantu ababire barya hitaka rero kuza kumbekaho irwariro kubatine chapa kandi binekwegendesereza ahanshongeje. Kaze Minister sikiriziganyana contractor kala ina capacity basoke bandage capacity tukirize nti tukanyiza mu rujjuti maternity ward milioni 515 walaye twagala maternity ward ya milioni 515 nze commissioning maternity wards nze nzikoraki sigenda kujja wano sango burundu nkoko milioni 5 meka temusiwulidde kasita musanga ke bataddeko nga kenkana na kayumba kanifa mwemwe kubire nduru mugambe kino tufudde milioni 5 10 meka ezo zezina okutukolera abakyala we balina okukola ne babagamba bakole toilets nya shawa nga zirimu n'amazzi milioni 38 bakole placenta yaffe y'abakyala gye mumanyi 18 bakole medical waste awo kusuula ebintu milioni 8 batukolere staff houses safuti eza twini 2 milioni 1,909 kumbize milioni 2 ngobudde tebunakola tebunadda kubunaabo kyapa kyo bakanyiza okusazibwamu babayise bagendeyo babita kulokuna ke bagenda nze bampise eguru nengendayo nempitayo ekirungi ettaka tulyeddiza nga gavumenti ate tuteekako obuzibu tukyalina kimu. Chairman wa district Nkarubo Patrick yagambira abantu ngwirwareri bine kuryombeka ha mutindo kurira tandike kuombekwa. Project ya milioni 9 sente nyingi nze office yange eya kaw eya RDC n'abalala tugenda kanula eriiso okulaba nti ekisano okukolebwa wano kikolebwa kyennyini ekyo ekisobola okuwangaala nekiyamba abantu bafa b'ekitundu kino kubanga gavumenti eddwaliro lyezimba sirya mmwe mwekka mugenda kulirekawo n'abaana bamwe balisangewo n'amalwaliro nga ge mwana bange edda ne bwe libabaati bateekawo ebbaati erisobola okumala emyaka ekisukka mu 10 ne seminti gwe bateekamu seminti mungi n'olwekyo kino kintu kyammwe. RDC wa district kore butukikiriza yajumirira enguzi erengeserizo mu ihanga kandi yashaba abanyayuganda kukorera mu ruhanga naffe fena okuva Zimbabwe kujja wano chairperson LC3 executive yo namwe fena muje mulabe omurigiriza abantu bagenda kumikisinga batya omusenyu nekawo ne cement ratio lyetya district engineer naye yandibadde wano
n'abasomesa nawe osooke kubasomesa gwotanatandika. So tetukola tukikole nga tukyagala nga tukikolera Katonda. Okulya enguzi Uganda yaffe yandibadde wala naye Chairman w'eggombora Bet Atwine yatushoborera obuzibu babebwine kutafuna bujanjabi oburikumara omukyanga. Eruka esatu Ntete wano wetutudde na Kasenyi omukulu asomye Sala gwe mulabye yagikulembera ye chairman w'Erositu n'omuluko omulala baguyita Kabaale nga tuyina abantu bangi ddala naye abantu abadde tebalina buweereza nga tebalina bujjanjabi. Olunaku lwaleero lubeera olw'ekitiibwa nga tufunye obujjanjabi obw'enjawulo nga tufuna heresesi. Abaturage ab'omukyanga eki harimu abakazi benda batushoborera ko batakufuna bujanjabi oburikumara kandi nibatambura engyendo ningwa bakuza amarwariro. Nyonyi kubanga tuli bubi n'omuntu oleese omuntu we addayo mu butadde otuuka mu ddwaliro olina obuzibu ng'omukazi okusinziira omukazi kuba alina olubuto ata afunye nka damage mangu olubuto lutanaba n'otuuka mu butuufu n'ogamba nfa mu nyambeko n'olaba mu butuufu tebakuliiko kati era kuza kufuna booda era kujja kwongerayo mu ddwaliro eddala era otuukayo obuzibu bwafunye obusingako obwo. Embu y'okufuna obuyamba obukwanguyiza n'otuukayo era nekyobadde oyagala otakyakifuna. Tambula nnyo okugenda ewala ng'ate ne bubanga abakazi balina embuto tumenyeka nnyo okutuukayo n'abalwadde bennyini okugenda okumutuusa gy'omutuusizza nga mu butuufu nga talina buyambi bw'amaanyi oyinza n'okumaliriza nga sente z'omutaddemu nga mpitirivu nnyo. Omuntu akutaasa amangu ow'emmotoka ng'olwo obulamu buweddewo. Ekirala amalwaliro gali wala Mateete kisemba bule nga wewali amalwaliro agasobola okutuyamba mu bwangu naye nga tosobola kutambula mu budde bwengi. Gashaka Noah Kintu ahabwa Sky TV ag'enshonga. Yabare mnonga Noah Kintu Amakuruomu ako niko gatutya ahamwe rw'ekicweka cyaitu ekya kabiri cy'amakuru ag'enshonga. Twaza kumura mu kace ntujane by'emizano utarga Sky TV. Nakwakira omukicweka eky'ebyemizano twakitandika n'empaka z'amashomero eza USA eriizooba buremba yateera Mina goli 2 aharusha. Remember, Secondary School is the reigning champion for Greater Ankole, and Mina High School is one of the best teams under the leadership of the sports mentor Osman Michi. So you expect action packed. You resemble Kalibata. Are you a son? You are the goalkeeper. Fair play game. 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 We visit the member. Fair play game. Fair play game. Fair play game. Fair play game. Wish you fair play game. Okay, let's fair play with the in town, no problem. But we are saying that money for sanitation must be paid to Nganwa High School. The BASA is buying here. So that you can come here and exhibit your talents and be able to develop your talents so that what you acquire in school is a holistic education. And I want to assure the students that in life it is not all about academic,
and sports cannot stop you from being academically sound. Commentators now. Success, play game and success, fair play game, and success, fair play game, fair play game. Hey, coach, you what? Fair play game, 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 fair play game. Twaza mu Premier League timu ya Leicester yabinga coach wayo ubabebhereze nawe emyaka ena. Brandon Rogers ayiturugambira takiri mutendeki wa timu ya Leicester City banyuma yo kubingwa Amakuruomu ugwabera akorera emyaka ena. Leicester City yabinga coach ogu banyuma yo kangura umupira gwa katano mpira mukage ya ligi iki gitero mu timu za namba rugega. Chairman wa timu eji nagira ngo umutindo gwa timu gugira hansi y'ibiteekateko byabo nkabembezi ba timu kandi tubakurebaho matsiko gempinduka nicyo kibagemesereze kubinga coach ogu. Ayiturugambira abakocha barukwingana 12 babinjirwa mu timu zabo kandi hari timu mwendeze rukushemba mheru timu ya West Ham na Nottingham Forest zo zitakahindurire ba coach babo. Aba Sky TV agenshonga Martin Nebye. Ebare mnonga Martin Nebye nakundwa twatwinire umbyemezano bitu twahikaho umukashonshoreke akecyakuzo reka Michael Karo Karungi atufiteho ecyakuzo kizo. Yebare kunyakira kandi mnyanyazi izoberi nimpamyali ya kugenderaje nindebo yenaka mwenyo kinji aha matama urinko mwoso wa gonja. Yes, abare ba Sky nimbakulisayo ahariye jemirimo yone yimwasibana muteka he mukono yanyu kandi mukuriceyo nimbakira mukashonshore chaka kebishakuzo nebito byabyo omuhereza wanyu ni Michael Karo Karungi mutsegaze nkwatabuta kandi enkunzi yebyenzarwa kandi izoberi ekishakuzo kitu ningira ngo shakushaku garaka mutshambagira yoro munareba program eji shakuzo kigira ngo ibanja ndirya nyenka konka kunza kwihura abantu bona bazora misho ibanja ndirya nyenka kunza kwihura abantu bona bazora misho shakuzecho chine bigambo byinji chine amakuru minji na mnonga wacherezo bwire okachetegereza mumpenye na yanje mbitire shakuzecho kandi tutagire hare no mukazi nazara ibanja ndirya nyenka konka kunza kwihura abantu bona bazora misho no mukazi nazara. Yes. Omukazi yaba nazara bizumazima abakuba barombarenga hari yomwe konko buyabire naryibanja eriyo lyakuba riyo nayihura maybe nayihura arahanga abo kumuhereze birungi akariya wenka omwe harime mfumero kugira ngo ebisherekirwe biribwe mbeba ebisherekirwe biribwe mbeba omukazi yaba natungenda naba yesherekire kandi nagitunga woko wenka we no mushija we. Yes, kandi abatakwenda omuntu nomwe kabasa kubareba konka hizo bari kuzara omukazi ogwo nataga mwena muzora misho gabakanuka mwetorora kurebeka ngo omukazi yazara kurungi. Government ya Uganda teri kwikiriza omukazi kuzara heru hatari mwirwaro hona nogira ngo aho kishakuzo tikizira kimwe kikakwihayo kikakujeka busha iwo wabyamira no musheja wawe okije mwirwaro kuzara tukuzorira misho impamyangu ine kimwayegamo ninga shihi ne kimwashoborokerwa no basobutega konko shoborokerwa mu program eji mwebare mutebwa nchira kubagambira buri izoba tuza kwa tubahereza university in izobero ndabanyine modern tukwesharinga ariya kamera kandi nitabahereza ba Sky TV turaba turiyaho tushemerirwe tukurya tukunywa tukureba beshongozi abakurwa Kampala na nabakurgaho muri burengero rwizoba konka bakurwa muri burengero rwizoba hanyitwenda babe binji abo kubananye ndiyo mu muri yabo nza kusiburaha kandi nkugire nti agenda tine mukuru
egenda bwira kantako n'akagambo ko bwenje murare kurungi mutaruga ha Sky TV amakuru gaciriyoni gagendo mu misho murareje ubwo yarmayiko karo karungi n'ekishakuzo kizuba echo cyo cyatufitiya amherwa makuru gaitu agenshonga niza kwendeza sabiter kwera iyo businge twirira okufa no kuzoka kwa mukama wetu Yesu Kristo betu ninkwirusiya nkoko yakugambera ngo ekigunda cya Sky TV nebero mushanju neza kubera Good Friday basa kutwegeitaho aha University in Oshemere neitwe naza kwendeza okurara kurungi mukama kurinde